tahu yang ke Paris, Andrai hipertuit inam yang ke CMC yang promi piro, nambah kali kesel. Terkadang pi invites ku yo yang ikut, simnya ke tukut ke lembar ku ke selaguan, ruai lang la da yebi, ruai bisa pai direct ku man ki jimut, ekam jo le ki man ki ba jimut ada kata-kata itu onde keski. Resource person, nebenta wirap I, hagi session go pair, nebenta ni face I, mentu way step. Sesal, shemnya kini jing pedang puram I, kam kadak kecen gua I maya yepi, MK yepi, but kudeshi ne kecen club yepi. Kecen pedang puram ni por, lai village pi ki presence secretary, yang ki seng samla ni kebalang chnong ki CMC kamjo, ki wala krelang cerup I, klempep. Dalam higam ki presence secretary yang ki balang chnong ki CMC dalam MPK kata kemensi mo kaya lang ciru I ngai skema kadi ke jingelum lang yang I klempep man go ba cito mo pelang ini ukut aware ya ki para khno khlut na ki balang chnong ni ki CMC yang pe pedang mura mala ya ki chairman balang ni grang ba balang secretary balang kamayo ini ma di ki balang chnong ni ki CMC kamjol advisor Negi balang cunong ke CMC go pai ikna kendo kelut, negi go pai ke balang cunong negi CMC. Tipi waro wa kini to ke sen ke wasan ke depan man negam kini ke jingi chamlang kini ke annual youth fest yang ke seng samla perjuai. Hagis nem gudadab asnem miola depan man negi program nei daw iwa kini ke klam depan thut depan wit ke I ya lumlang hagini ke Paris. But kini to program boleh pengkret belum mula asnem. But siapa komen cucu lewa dah kecing ya kerelang cucu bagi nongkit kami yang keseng samla CMC population right. Bawa jingilang yang keluar MP rica, bawa kerja, bawa yogi, ya kecing kuat kecing terang ini, ni bentau ya cekrilang, ni bawa pengkrolang ya renang perjong lain rak. Hagi tahu ni hagi dalam CMC. Tekak hari kesini, iwan lemah lagi jingi camlang yang ini, hari ini youth fest. Sapi, mana kamu kini kemet, kau ngalah dengan kelam ini, lagi sibuk ni piu. Mem life tang kejap lah. Tapi kau awan rak bisa katakan life kau MP. You should be self motivated. Nobody can motivate you. Orang ikut job. Orang kuai man gitu ke buru job ke sukses agak jingim ke yang hendak yoluti ngayoluti ya ke hayu mesem yang kamu man pa ngayoluti ya kurim yang ya angga deh ini kuai ini bertemu mi miat lada yut han yoluti lada kuai batana i warap he ibu kam ye go mundur dah orang batan ganga pa mi make up sa debate mi don't think that people will get interested in what you are going to do. They want you to be successful, but they will not be with you. You should be self-motivated. Dakwa ke job dakwa ke you be, waya be ki kiri, ke yobang, ke wadi klur. Dakwa ke you ki thau ke bhaw be boy. Henry Kenmu samla lang di situ be. Hapo yang ki web, em patan gajing pichni, em gajing anot.
Nanti dah hamiliti waktu samlah sodong yang pi ke em ni lah. Hamiliti begitu macam yang pi, emesin ke pi. Emesin dah pi. Emesin dah pi. Ông ngau lai aja kemat. Lepas kan orang lek ngau dia aja kemat. Hati yang champi tu, kejingjok taman ke hati yang pi. You should be self-started only, not on push-started. You'll teach you bro, you rock me, you will let me. Hamil, you bro, you rock me then. Kini dah kilat kuat, you job kamu job ni. Nanti dah you rock me, memang sen gini. Memang sen depi depi, lain depi, kuat kadu kuat ni. Ông give start give the job, ông give come ni. Know the power of your mind. Your mind has the power to accomplish anything that you want. Jesus is the one who lights our way. He gives us hope for each new day. When love is dark and lonely, His love illuminates. He's the one I trust and I will follow Him. He has the light that breaks through the darkness. Follow His lead and light it up. Jesus will guide us through every dark time. Follow His lead and light it up the world. Kamu ban kena Latin vivo, vivare, vivitum. Vivo, vivare, vitum. Kajimut, kajing im. No aging im. Wa im. The imu, but aging im kibinaman. Tu pop ke background. Kadang ni sangat ile tu pop kele Kristus bebet hak samla. Yo Kristus im hak samla, siapa hak samla, ukip ksar hak samla, lagi aging im. Tengam tip piremo. Kan mek sistar patai bahasa bersistar. Kristus bibit jumut pa bakoi wa u liu Kristus wa im wa ki wa ksar alive. คุเบลชิโบนอยู่พนัดคุเบลชิโบนคำตามอีกนี่ขณะคันโรกลวดยองอีแต่เห็นนี่ปอร์อุยอยจะกับไอเทมกับ Fifth Annual Youth Fest Team Song Dance นัก CMC เทเปเลสเลียงไรกับ Fifth Annual Youth Fest Team Song Dance นัก CMC เทเปเลสเลียงไรเมื่อวันเอกอีนี่พอ
ganang jauh Ninjat inti Kajing syai kawan na ulay Donging samlen ya ka syaki way Wan alat ya ka bandung ngan ngan Henry hai ba kajing syai jong ti Kanyai ting syai Kam ke jinglong, ke jingim yang mana ke jinglong nos yang sup him sup dia pichong, teman kerja tom piu belai dah ku gordong, ni bah anggi God help for those who help themselves, ni bah belai o ember u dah kerja tom piu, kibru yo ikan ni sekiat. Yo bon kam mem yo por kan ni to de kam ki por kedang khian ni yo mon ye wan ke lai ki kan ni mem kam de mem por de ki bro ne ba o de be ki spa kan ni kwa ki bro kamon yo thi thao de em so ngon sang bi kon yo ma ro thi thao yo be ye ta spa teman yo be ga ni spa bon sin jo mending yo belai tengah pun komo ye pi la mana happy merit man kubi la de mahajon vikat mahajon la kemu belai wan chi meni kemu belai yarap juga belai ni ba kini to jingkot ku ye belai ri da to mahajon da do da him ga to jingkot ku ye belai ri Kêu yêu blai hi tạo bằng đuôi trong and then just một bệ mobile là nè play video games cầm cái này pro chụp con hai lại cầm thế Henry one cái cầm ní thằng bên dạo em lăng với cái rô pra cái rô phi cái ní cái thay khốt cái cái thay technology có bốn ha chính xác đó ấy hai cái technologyแต่บนเสียนออกบรูหมดเกี่ยวอุปนเซลบังและเนี่ยอุปนเซลช่องเช็ดยี่เฮนรี่กำลังโปรแกรมคิวเอ็ม especially กำลังเฟสติวัลคิวเอ็มเฮนี่อ๋อมาตอบว่า this is the best way of us gathering together rather than just sitting idly on the sides ทำเจ้าเพลย์ตัวมอดียังแรงตั้งว่า I'm sure เสียงทั่วไปอีกขนาดat least แม่เป็นการตั้งใจดูกี่ว่าแอบมั้งแต่ก็มองตัวว่าเป็นเล็กลอยก็อีท่านในจริงก็ยังกับเทคโนโลยีก็ว่าอันนี้กับ mobile especially กี่ video games กี่กันเด็กน่าคารพโหลดกันนี่แต่หากนี่ก็พอแต่ในคำนี้ festival กี่เป็นโยบอร์กี่โยเป็นโยแต่ซับกับมั้งกี่ซับกี่พองกี่สุรเฮดูอย่างกี่สุรกี่เต็มกี่ชาติกี่ปวดแต่Nak keroi ini bot tapi, siapa ini tapi di bot, kata-kata yang bulami, yo ini gowai kan lemah ini di bot. Sipon, yaki chief guest yang ini, wadah penherbi ketu kelemah yang ini, terkepat yang ini, wan yang ini, chong yang ini, ni ke tahu chong yang ini, kerjau kenapa yo segubi ke item, segubi ke program ini pun. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Very good. Ông sẽ đi xiết. Nado ba sedang dan ai? Đó. Very good. Đó. Tiêm ai ba ka jing shai jong pi kan ting shan. Kai ka ta ka jing shai mo? Nakabanta jong iki samla ka ai ka ta ka jing mot jong ka jing shai. Haperkat. Kai ka jing shai. Kasni umambati kasyarak kalat kaiba ka very good let yang soba very good iong kajing start iong mo very good give her a big hand very good kadai kawai kada kajing start sa kaiba kajing shai kajing start kadai
nang tas kaipat ka jing syai. Jadi badon mai mo ban ai mo kini kinong jubab mo namar nga ngami osmo bha pinga. Takadaw syura akti bekum tu nang ta pada ong mo. Slur ba ban ong. Okay. Sa kaipat ka jing syai. Ka jinget devi ong. Very good. Give him a big hand. Yang semua. Yang slur dia. Tahu very good. Hakti sa chisi nang ta jong ni baba jong. Very good. Nanta. Syong. Syong. Kajing start, kajing net. Nanta. Kaisyu tharai kata kajing syai ken. Syumudur kata kajing syai. Okay. To. 10 minit. Pai si parlok jong pi syung pai si khamat. Pai bat kitu be syong marjan mo arngut. Kini langut tekin pai no. Pi arngut ya pai situ. Kini langut ya pet markaliang. Yo pi lejing cidat priori na. Kaya kada bana du mentara si pelayo eka jinsyai jong u. Chris menirong dan pelayo eka jinsyai jong no. Jong Chris. Nanta haba ulindo ayo mombati uang rukung do. Priang ya ka jinsyai u Chris. Wacha baka jindum. Kan? Kano ya kan ka jinsyai. Nanta uang ru ikikimikik pa uang. Pikikimikik pa bakikimikik pa man siem ru. Pide banyarap. Yang ini iklung man ilibreo. Bayo baptisma. Bain nang syai. Benam sa ka jindum. Denya. Tau. Nanda. Nilasem. Nilang salang ada ka jing syai. Lada pilih Hebreu ki bambalian ki kamtu. Kamnutir na kitrak na ki kali bertunta ter. Pidenya ki Hebreu jong ka jing syai. Pilih Hebreu jong ai. Jong ka jing dum. Nanta. Kajing dan akor. Kajing dan burung dan akor. Toong biang nadu basdang. Baliok kan mau at least. Ni krem yo ban tho ajing sisyak lapan kre PowerPoint. Bapin yo iyang tay tambang. Tamo. Ki ju feli teng tum lele. Kata fel yenam smusi. Nin long berbuat kibri kiba syai kiba kemen deh. To kemen dia. Toong biang nadu basdang. Ay kiba kong. Tabaan. Balai. Ông nó không gặp bạc cần mỏng lên lại cắn nông vậy. Okay. Kajing champagne very good nanta. Kajing soret, kajing slur nanta. Oh very good. Nanta. Kajing don, kajing em kadai ni kajing syai. Kajing don, kajing em kadai ni kajing syai. Kadai ni em. Very good. Kini sini kia tu hok kiong kadai. Kini sini piong kamu kajing dan jing dan pisah dai nem kajing syai. Lada pim dan pisah ru dan jing syai pi kena kajuk mentamo. Dan pisah te pim na kamu. Takadau piatri sitam yang banyo ayu. Banyo pisah lada pile men ong ba. Kam dai ru unrai apa kadu ai men sim te kendang piong hi kadai mo. Kadai. Yang ta pada ki ai pati kita ke jindum ki bakka ya kini ke jingsha ngoi pi mene ba ublai la thau tong tempat ong ni masyarakat ublai la thau ini hakadur jungno mo ong khamjang na mat aslap ya snoshu ublai la thau ini hakadur jongbu jong maui na ini laban lap ya kata haka gospelnya ke shitirnya ke kitabnya haka ego ada kitab si Sister Suki ke alang lender hai ka Bible to haka kitab Genesis kalau nong ka banin kong ka dekat arpun reu ka ong tung ini thau yo breu haka dur jongi hi mana bong ublay te kum tala thau yang ni
Shinrang batkan thei hakadur jongu lei. La thau yang ni Shinrang batkan thei hakadur ong jam. Very good. La thau ini Shinrang batkan thei hakadur jongu lei. Kum tangi don ya kadur jongu lei. Hendai jiayu putih baharam ya kata. Jiayu. Naik kena yang ada mat ilmu gitu tikilat ya. Mentang kena yang ikan mo. Layu kena ada mat ilmu dan jemut cuma. Mentang let us come back to our families. Baik ayu masam jungi jiayu. Kaya ngapa dia pihak kadur jongu belai. Hanno kaya ngapa dia pi. Haket semenini ha bedennya ha ha hospital ha yin mo la ha yin asam ni dei ke dur jemu blai henry la form la pen wan dur ini la pen ha pen ya chusu imei pai ni ha ka dur blai ni ka dur la jong ne very good I thapti bahan tadi ipa junga in nom tipba ublay ulang kumno kadur jong ublay mo hendray ud presyang ban penlong yang akum kadur jong u pa jong mo kabay jong aro katip ulang kumno ta kadur ublay kala juyo ihi to ublay kapen long yang kadur jong ka bay kasdang ban form yang kasdang ban hikay yang kasdang ban mo shape yang hakata kadur kumpak wa kabay Nena, tingiru ni persangna manda aku mau ngimei pa. Persangna. Katong gabay berupati hoy ba, nong? To ay ka. Mo katong gabay berupati paday sudah. Ngimut bay paday sudah. Tenteng lada kabay berupa jong ni. Mo kidai kibreu kibar. Kibong na kibreu kiplay tikin baplikin nang hiban penrung blay happy. Kipenrung hiya kata kajimut jung perkat la jong mo. Dena kata kadal. Kai kajimut jung kanika. Kajing ju try ju give Jesus Christ kajing ju blay pa lem salam ju se bukoi kendal kan da pi mo dem ro pi kan da kan ro kan do kan stab dem ro pi sakal ke jiwan di pi sin for ju be ju be parisli ke bol ke kelak na kan do pa pi kan so ko ma pa Stai ka kasi tam step ne with first campaign ko si census na sa natin sa national men no yo to toy pe ka decision kasi siya perlok yung kmat me ke do me apa dia so itu much perkat pi report ko di kali kasi ka mas ko ne kasi ka malagar ke dan buram ko kasi buram jong Maria ulum Carmel Star ko ulo urke benang rom ini kemarin nonda oke yang belum kamar oke aku sepak selam ko a amskan hon ki habit kerja puke brai ke syam itu supi income skan hon pada bol kemarin kam ke nonda kan mo ke bor kemarin ka klan bor kemarin ya sa dan tayo ki Kemudian ihaw ma ulum Carmel kemudian iwa kamnu Isaya Elijah ikan itu yang dah kacang ngit kecik emyoki Manipur wan sekamas kuat hapus kem jenai ihaw Yesus
yum Beman, bat kibat temu ya kebasnya halak cintia. Mari syai mister kile ya kata, naba kadan ha kapor jong kakti jongki. Ki ikwa ya kilengka bat ki kurup ya ki ikwa ya ki yen ki kene la ka kene ya ki. Ki ban ben ya ubril bat ya ka yen ka sem jong ya ubril bat ya kanang pateng jong Namar kata utrai angkum ni. Hakmi persya kane kajat benriu ngadang sandur ya kajingpan shitam. Naba pin amla ban pelat ya ki rendang jongpi. Bat pin am yo ya ker asyu. Naba kan long kapor kebasniu. Ha kata kasni kin sarwai kajingruai kan shi persya. Kat kumumate yusbakul kat bar jusuda kran akipai ba lapoy kami parkinmen para jungu klayang hajan hamar kayen kikwa banja kran bagu uwe kipai ba ulia thuk yau kami parkinmen para jungpi Idon habar pakikwa banyak keren batpi. Su lo jubab mano ita ime jonga mano kita kimben para jonga te ulakdeo yala kisenran bat loong hapek kini kilong ime bat ki himben para jonga jar bale kamon jong pa beneng jonga Uta keng ulong upara le kapara le ibe jonga. Ka gospel jong utrai. Katika roya miku Chris. Rakti man nakandang rakti man. Rakti man fan. Rakti. Ano lang buwan kita? It's why sa bata. Kawisin na yung Diyos po yung kansa po na. Rak sa yung pi. Man ipor, wawan sa po paris, siya sa po yung mani. At wala ako, tabot mo le, takyan mo pa rin Man ipor, na paris na pikir, pinapatana ka, wal ambition pini, runang ko po yung mani. Minute, good morning Jesus, good evening Jesus, hello Jesus. Dah pasti fikir dah mission. Aku tu kau kasih borok gimana gay Women's Day. Yang kedai sesuatu gay. Tak orang kau emas. Apa sepanjang ni? Sepanjang juga sesuai. Orang lebih tu mengajar Yesus. Nama Yesus. Wangan Yesus malah naik sepuluh Paris. Saya nak kau sepuluh Paris. Lafik sistat saya nak kongsi sistat saya mengenai persia merolong abi mengenai merolong lah mengenai sahaja skor kena hingga mana musau tu punak am Yesus kayu harus berkuat. Teman orang ibu sepang kata mo agak siu buat kongwan kami kan nam sakhain
Wan certificate ko telah pensiun ni. Wah masuk kena teten kena ya. Kuya ada kes ko imene lagi. Ang wi ko dua. Sans permanent kasangan permanent. Dia tawan ko pagka ko certificate. O pima ko madua ni o pada. Tapi wan on kana pi o pi haplai. Semua sekolah sekolah Paris. Kakak ko ko yo mene. Pi yo mangat ko MJSU ayu harus. Namun orang ini juga belum satu, namun satu. Jadi bukan naik kata ini. Hai tamak sebelum bukan naik kata ini. Hamar lo bukan naik kata ini, bukan kena kata ini. Jadi saya ini, saya ini kan, saya ini. Semua orang lagi Yesus keliru, orang Yesus keliru kerana pilih. Habis, kecintaan ni, amrak sih. Fikir orang benda mana macam ni, nak kau cerita siapa kan? Cerita siapa? Cendol? Ini, ini orang Yesus hayu karis berkuah. Dan kata ibu bet, ini kami bermain tahu. Cici kami berak, ya ni yo fu berburu, nak berbelaki, tapi tak tahu berburu. Sudah kau yo berdak sebelah buku pemas. Tor kapte? Toma mo. Tapi jika ni kami, kami yo Yesus, yo di kamar kami yo pinga yo pi. Ini kami nak keluar ni. Tak, ini lepas ni tu lepas Yesus, ini Yesus. Jika kami kau pi keluar, sebab kami tadi keseluruhan pi, supaya jika. Wa ipa ni wan Yesus ha kayu harus berkoi. Ini sistem ngapa dah? Ibu bersin, man maya Yesus. Ibu bersin sama kita. Awan rutir, awan berlomba lebih. Sedang dari sini pemangsa hadap nesta sanksi pula. Planet lain. So ni asal atau terwai kepara macam kena jangan macam pi kalau berperang banyak malai pada overall. Kokpa hakali kasi mereka dikami kemau buram yang Maria ulum Carmen. Ai balambas salam jak Maria menyau ko ke kodor ke yu karis khoi ai ni EU ha ke yu karis khoi Yesus ke yu karis khoi but ai na ma ke simbata ke jenanya mas khoi ni pa ni ke dau Chris try to me Jesus Christ akapon so apa sa sitam saya Yesus lesin yu pu like ti khoi lai wai dia ni be ko la kria ko Alex ran wong sem batu ban nakadei bibaro nama kadei kalong kamet jonga ya kabay na IT nakabenta jongpi akajuk rukon ndalala yaban ujisu resim yakuri alekti bukoy ulai wa edem biang Alex ranwong sim batodi nakadei bibaro nama kami kalau berkurir ke senam jana jom kejutan pertama berbam jukut ya kebaik pendi kepada jumpi berbata kebun ya kepada pikir pop tu le ikane bahkan mau yang na kaji maya jom kaji ke Wahai ini berkata tentang jeli malah asli, batu mana ini rekam jeli, kumbangan ini mampu asli ini perwakilan Indonesia joy, mereka lain ini asli. Sejarah mu yang berjesu, mereka lain ini berbahaya asli. Kami jesu yang mentah kami di paman pan kami,
sebab light ni nak jing atatin nak jing pom yo iya me haka dua ya tak mar kalian sok bagi ibisu problem ni dua mar kalian try Jesu perabangan samla dia baya ia Jesu le lo pun imjam tena ma ju pu le stop ban mal le Jesu le ban ta kami sok mani bangi sok mani baya i sok mani bahasa khot ha ka ji khawai ju to me ju ba ko kun ba lo so ko ti na le cho te na se na sa tia na ma pi i u de de ka ji me nama pinya itu dibayar kuku itu orang ini perbuatan itu tapi ini perbuatan ini sama barbon ini stand penangkong kile kita kada pas nama Kristus kerja bisa kaji Sama kami yang di Wahai minta di penting Kamjole di Present yang kopi ni minta Guest of Honor Kamjole ni minta Chief Guest yang ini si Siapa tahu kami di minta Tak keburum Kan tak keburum di Eniko Kamjole Eniko Cisindan yang Presiden Kamjole yang Sekretari yang ICYM usaha di Wan Cikmat o Emlang Mentau I Hakini Kamjole yang Cim Salehe woman a winning perlok usang sukhai wada gloi wo priang woman kamu konsan ha kadi kasgi ta priang program prima bes sa kadi ke program yang i Eji pore priang promi ya sembut konsan yang i umari ketu nang tru woman wi na ki wahe yang CMC yang i ta population yang rai juai wada gloi wo priang woman kamu sembut konsan ha kadi ke program priang promi prima sa kadi program i Kamjole yang promi yang kong ko wan lang ma best
Bosendran yo Prempuro Pikong hagani ke program yang hejo ipo le Prempuro Maya Presiden yang kerja di CYM Mahmud Chua Taba Begam Jole yang Maman Sing Wadah Kloy Wawan Wasekilang hagani ke program ini dia kerja tapi Prempuro le ya kijaj Prempuro yang ledok kimis Go George Kimis, come to the Yaki Prince, we come to the Yaki Sister, you walk George Yaki Gospel Dance. Pidem Puromi Pivoro, Hagadik program ini. Kelum ini por, Pidem Puromi Pivoro, Kiparakan Ro, Kiwada M Hagadik Tau. Ngajau, Gajik M yang Pi, Pempengo, Yaki Ski, Lada Pi MP, Kedik program ini, Mango, Live Base. Kamu so ada kejengam namo. Ikam ki konsam lain ko paris juai ni ke barang cunong ni ke CMC. Ada olah ni wan cunong ni ke tahu, but yo ele pendek. Ya kita tu kan ni terli ki bentar dan ki program hak cerita bagi kita person ni kesini. Nagli orang nak itu enam orang keseng samla perjuai orang kawi cing ni bentar kerja, no kam kerja senyum mu. Ya orang ki wada cakut senyum ha. Oye wan cing ni ke youth fest, kampam hak cerita bagi ke program kat betul. Aduh Chief guest of honor, ki George Yungi, ki wapelai ni ko pai bicara ya ka gospel dance kamjo Commission Prince nete ya ki President Secretary nagaliam ka JDCYM ki wada pelai por kordon ne bentau ye wan chkini ka thau ne chkini program ini pada jai por kjing ikublei la pada jai por kjing pediang burom ne kamjo ne benta ki parakan ro khlot ki wa nakiwi tuan ki parish ne ki thau klempep UAP ro ne MP Cisendon yo khut yo host lene yo nok pelai ni ka program ni ke janmit ke waito waka dan waka gospel dance waito waka gospel dance ini po Cisendon yo khut yo samla telang mikidha wawan chukram go himi ni ka benta ke yang om ta kublai sibon yo ma chairman yo mi Budora Usukna, woman la Vice President yang sek samla Catholic Parish Jawai. Taklam na penslem, yang sepuluh dari jaga program, kata ada yang khun dari Catholic no, kata ada ke CMC di place yang lain, yang wan gai item yang ka ini pun. Wekat padi lah ya ka balang senong salini, yang man kalau ada pengkret.
preserve your culture, wo penek pensai your culture ke yong I, dewa emi kini kita masa haman lagi port lagi belangchnong hak parish hadoka diocese. Sebin la sang wo chikat dai em pok ke balang Catholic dai bha wai la em kini kicing yekot tip I wo kaman usai ye kita kitelan QM nepok yong I kamu ong ubi ubru upau nambha Pablo Picasso. Every child is an artist. The problem is how to remain an artist. Wara ubru ustad, wara ubru emu ketalan. Ijing haite to kamanu penek pensai ya keniki talan. Tenite down engu ya kesen samla parus jowai we elat kai I bobsai ya kita talan kiyo. Here's from Balangchnong Salini Colony. Video ini dibuat warna Balangchnong Salini Colony. Again, please give him a round of applause for Heini Di Poa. Next contestant number 2. Here's Mr. Benchngan Shada. Benchngan Shada is from CMC Pepele Chiang Rai. Jangan masuk di Eropa. Kita boleh jadi nak bicara lagi. Dan ngap tu jatuh bercakap sedang. Bagi yang kita boleh bicara. Ini dia yang terdiri ikhnarin. Lebih menurut dia buat. Iburam ni nanti bisa kita diulas. Benchngan Shada. Next contestant number 3. Here is John Francis Timo. John Francis Timo. Here is from Balangchnong Mihando.
Ding juga John Francis Timong kawan nak bilang senang mi mentru. John Francis Timon. Next contestant number 4. Here's Ketubha Baman. Ketubha Baman is from CMC Yamusiang Kimusiang. Ajan bi usum kemen ipi woro ki wan ni kamtam ipi kinang porcha wa amborok ngai ni puting jamna babun tuba aman ini riam yang man kecing riam tenre kawa di yoi wa kecing riam tenre yang ingani deruna ba man da piator ba kerja ni kubespu. Thank you. Ketubha Baman. Next contestant, and he is the last contestant. Contestant number 5, Mr. Riwat Miki Lindo. Riwat Miki Lindo is from CMC New Hill, Caroline Colony. Kalau haisni musuh ukmen ipi woro agar teng jangan ada rewat iki lengdo kadai na CMC New Hill lah labo Caroline. Kadai kacing peni kacing riam berpilih minta kadai kacing riam tenra jongi pada. Thank you, Riwat Miki Lindo. Toh, katu depoi cukut. Niliap yang kicungrang depoi cukut MK Sanmut. Katuan next yo niliap yang kikentai. Are you ready? Mana po yang kentai the hair right oma? Ya. Katu sedang no niliap yang kikentai.
Kejadian busuk kemen yipi wala kiba emni kamtam yipi ginong char kiba embrong kamjole yipi disesar ipertu yonga to iba kodor miri lamri ngawana negi chnong balang salini koloni iriam yonga to iriam nar blashpun Next contestant, the CFC, Beverly, Chilean Ride, Deto, Rosa Jadi besok beli piwaro, pertanyaan tak usah berlalu. Walau tidak sian sih, tapi beli yang right, beli boleh. Satu yang contestant number 3 Seto CFC Dr. Sri Muslikan. Ini yang berikut Thai Seto Tabanisha Singkot. Kejadian kusuk kemendipi waro di para royong UN ini tentang play ini judges yang ini betul jangan tak bani saya simpan ngajeng lagi nak CMC mau sangka dan misi CMC play syukur. Thank you.
Kejanmen usuk kemen yang piuro ngau tujuh tak keleda meriti besi ngau wano nagami bentulu nagabalang mi bentulu flash bone Next contestant is the young Musiang Kim Musiang. Alas di dunia lagian. Janmet kusuk ko kemen pivoro kamtam yaki nong bishan bu embrom yaki father ki sister ya ki president bagi secretary berkumjo yaki ki para samla ki UM hani janmet ikutu yonga to kelas 3 sucian ngayinyo nag CMC New Hill Lateral Bo Korlin iriam yonga to iriam penar tendrai chia jaru Next contestant is contestant number 7. Dato wan ka nagbelang shnong yong no ipurto yong kato yepi dari chela. Dak empita ibrep
Kebetulan ben masuk ke mana piwara, hakta mi pergi church. Yo dia pilih di gas. Dewara ini buat ini, yang betul jauh tak kaya pilih rejalan, nak kebalang cenang yang nak rejalan. Belajar pun ni kita kinyawut ke kontestan yang ini lagi dikejadmit kerana piwara di penhapi. Nadok kiriam beriak kiman kesni, hadok kiriam beriak mendecat, kamjuk dah hadok kaiwan diriam. Isur chat di hari kota Isur ektim prek iwa bertej jangan. Jangan masuk manipuro. Ngawan ini kamu Yohanes Baptis. Jingriam nama tak ucapnya beli dari Blackboard. Next contestant number 2, Mr. Vincent Shinap. Let's give him a round of applause. Liga irem lang nga puyo half western half indian kecemut himhol na dat dia pibi kamjo dat hong ling dia yoki dan ni belajar Next contestant number 3, Mr. John Francis
Janbit usuk komen nyepi baro isamla Place pun tam iba penyai yang gede lemat agak cingin ke samla gede gariam juga jika dia yang nah ini porto cowboy. Last contestant, contestant number 5, Mr. River Bikini Limbo. Please give a applause for Mr. River Bikini Limbo. Siapa kami tiap-tiap siapa tiap? Nisay menjadi pusat kepentingan. Ini kecilnya waktu yogi kedai kopi. Kadang siap mencari teh ijek karena ini hilang thotlo baroni. Kita mengingat kedai friends yes mereka tisha sendiri lawan kopi. Guys. Thank you, Mr. River Bikini Limbo. Katu ke second round ini yang cindera tunggu ke cukup. Next round ini yang ketai. Ikhtiar dengan Miss Dagro. Tu yang sedang ini segini
dong I dan ay po dong trim. Kati or make smartphone nga po rin yung change piyuj para piyuj sa. Ani rin champi tao ba na itata to phone pen. Dan ini yang nama bring si memories yang web. That really them. Thank you. Contestant number 3 na dong isi muslikat Delta Vanisha Sirkon. Material Monica Musnor. Wow, welcome to the Witchy Hollywood movie. Next contestant we have contestant
natural dari Selatan. Masih. Next contestant number 4, Mr. Kentu Hamon. Here come the last contestant, contestant number 5, Mr. Riwat Miki Lingdor. Next contestant number 2, Mr. Panchman Shanam. Come on, people, give him a round of applause. Next contestant number 3, Mr. John Francis Timmons. Come on, people, please give him a round of applause.
Jan. Dia kerja di Jogja.
CMC Lat Talabo CMC dia ăn con đi cái này ở đây có phao anh rồi Gepung. Tenaki, woriang di, ya di traditional dress. Kau belai ke suk ke kemen, rogat wapi, ketian buat Francis, chong dia ki donut yang you belai mentah. Nama ngintip ayu kanjia, ya kalasya. Mau buat hasil sekian kelam. Ini orangnya, cimikin ke benda. Senyawa. Vậy kamera yang upan kan mo ya pi ya kentin iwa the chima naga kita bukahlet dan Ecclesiastes ong tulet men ko samla kat bakitang samla batu men singau bah ya la kadonut hakasni ketinglang sama jong doyan kat bayalam ka donut kat bayo ikikmat hinray to takan mau bau belay un setian bisa ifi nakabanta kini ki baro to kan mau yu trun yu nok thao hakas ni ki jeng sama jongpi kat ampat boy kisni pasni Kesitiu Paulus siya kepada Timotius kuwa kami na kan mo bahaya gini kikentian hau tau Paulus chang Timotius ong wat siya ni kibriw in ibay ni kijinong samla jong pi
Wat siapa nyau kai pi nama pidang samla. Manu samla wasakiat. Manu sakhat kita ibannya scam hakijin shika hakijin hikai. Balikan jinge. Oh Paulus ngalarikan dong ya la jinge. Ngalarikan dong ya la jinge. Nakal pa dia para likon samla. Tori kendong ya la jinge. Ya kapapilawan sedani dan annual youth festival lap hakelenong bakra kat khot ke bakha Matius wong kumni kumjo to ai ba ke jingshai jongpi kan jingshai hakmat kibril bakin dup yo i ye ki kamba ba jongpi ke jong Lukas ki kren wong kumni ki khmat jongpi ki long ke syarak ya kamet habaki khmat jongpi ki shai kamet jongpi barok kowe kitab da ke jingshai kini arti ki gospel kren sepang kumno ngi bunsin ngi lam ngi boy hagi ngi sha ban hagi jimpen joy kini kitai lengba ki kam ki bangi ni le lengba ki kam ki bangi tre man kasni Nrei uong ba wat ai ba ki khmat jongpi kintu ia kin laptop ba pintu ia ka jingsha tenrei ko pra bangai bat ko khun samla ngong kani ka wei haka gospel jong yo aniswong ngalong ka jingsha jong ka puthe jar babut yanga un yai dum unyo jingshai jong ka jingin kani ka krenchai hoi nalor ba teng midon haka leti ki jingye ki jingkum ki bangi sate ndre ladai niai ken mau bat niai don borbor wat play kamut ba pin yo ya ka kesalang yua akan ni kejuk kat ni i akan ni kepertai ga akan ni ketika age wakat ni akan jadi control kami yo bon ba ki distraction ya akan jadi kami hat kam tam kini ki peer pressure go bon kam tam
ka kini influence yung social media go pon yo i pon ba ki distraction i ki wacham i ha jingman konro long konro lor yo i te daw ka jingem ha jingman konro ha kani juk ukat ni to de kam por machwa kat ni to de dudang hai por orang konro sedang cha influence handrai ho pet ji ngaw yo kat ni ketika jingwan yung influence ora tentu dan kena ngejen UIP yung asem ngatu dang kien dang alis dem kan bola dang yo lagi pun kam mobile di kio gede yo chok di kio itu iye wong ibe pa yo lagi kiklan rai ketu mangga distraction teman sedang kam tam ha kan di gejuk ang ide ha ro pon bon di kiwa champion hau pada yang ketika tim yang ketika youth fest ang ai bagi jingsai jompi kan tengsai ngani ini hau chong perkat asmen pak gerta yang na manggerta ke soap house nem gerta wa ikan role da blahi chu he pem job haulai andre yo reflect ah pun hanga semen reflect ha gitu ibor udang emi kerta kiwa kat kende ar paus nem ar paus nem kat wan mut kiwa kita jing kiwa ogi kam kendro ki popular things kiman yu sao bang man popular le snau khan yu le kan ni te snau khan yu bot rompong snau khan yu le itu yo kam ngejuk kat ni yo jan boni yu amini juga Instagram ben yo post ya ki balai case tu chongki perlok balai konser itu siapa kani pun yo situ kini teman ki popular trend kyo ya ikon konro konro halani keti handrai kau bru dalai lomba teman konro ngayo kamu da ong deklam di hat ni dengan do mamut dan ni da beu jiklam yang lain kan rogi boni serami umi cikmat hibon gibentah cuman ga ogi es mem to man popular yo kit i kam ha bo ka balang ha kyukan kan ro to is popular te cuman